Sveti Vasilije Ostroški je rođen za vreme turskog ropstva u selu Mrkonjići u Hercegovini 1610. godine. Otac mu se zvao Petar Jovanović, a majka se zvala Anastasija. Na krštenju je dobio ime Stojan. Od detinjstva je bio vrlo bistar i pobožan. Kao mlad je redovno išao u crkvu. Porodica mu je bila siromašna, ali je on uvek delio sa drugima ono što je imao. Da bi nastavio obrazovanje, roditelji su ga dali u manastir Zavalu, gde je bilo dosta knjiga. Kasnije je prešao u manastir Tvrdoš. Tu se zamonašio i dobio ime Vasilije. Nakon toga je otišao u Cetinjski manastir i na tim prostorima je pomagao da se suzbije neprijateljska propaganda, a zatim se vratio u Tvrdoš. Obilazio je narod po Hercegovini i pomagao je ljudima. Kada su oni koji su bili poturčeni poželeli da ga ubiju, on je otišao na put po Rusiji. Kada se vratio, počeo je da obnavlja oronule crkve i škole. Neprijatelji su opet hteli da ga ubiju i on je otišao na Svetu Goru. Na povratku je došao u Peć, gde je hirotonisan za episkopa sa sedištem u Tvrdošu. Narod ga je već tada smatrao za svetitelja. Kada su Turci ubili mitropolita koji je imao sedište u okolini Nikšića, Vasilije je postavljen na tu eparhiju. Turci su istovremeno pustošili sela, crkve i manastire, a narod je bežao uz begove. Tada je Vasilije prešao u Ostrog i nastanio se u jednoj isposničkoj pećini i odatle je 15 godina upravljao svojom mitropolijom. Rukama je nosio kamen za gradnju manastira, a hranio se samo voćem i povrćem. Obilazio je narod, a i narod je dolazio njemu po pouku i utehu. Pošto je proveo život u neprestanom trudu, podvigu, postu i brizi za narod, Sveti Vasilije se upokojio 1671. godine. Na njegovom grobu su počela da se dešavaju mnogobrojna čudesa. Kada su mu nakon 7 godina otvorili grob, monasi su našli njegove mošti koje su bile žute kao vosak i koje su mirisale na bosiljak. Sveti Vasilije Ostroški se praznuje 12. maja.